Hello, Nicole Asis. Inaldaw-aldaw apuman panaw kadtoy balay, pasaray parbangon kan sumangbay. Arikot ang agpatpat nagnagururay, sano sumangpet kaagat babae kapay. Ay nagrigat din ti kasasaan, ngemaklunek no'y sugasa, amok na bayag na kun ngay suksuka. Alawen lakay di ka nagliba, na umakan to'y dumadara, na maalampay ket tintyag pagaan. Mapaan kay Chay King's Court, tanan namin tani ayan, idaton ko to'y puso, magiken kararwa. Mapantay Jay King's Court, taagpapastat ragsa, riknam ken daytoy riknam, isudat nagsaban. Ingana kaano nga ta ama ilimeta, ikanayon apa nagsinarakta. At dan amak ko amangan nuwata makakita, ngem na lablabes miti iliw ko kenta. Ay nagrigaten ti kasasaad, takasken ka dan nasawa, ngem jak meten mapawilan tuirik na. Ket idin ni manugutak asikaken siya te agsara, amuklatan no anyat mapasama. Mapantay Chay King's Court, tanan namin tani aya, itaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantay Chay King's Court, taagpapastat ragsa,